I pozdrav svima, Dušan ovdje iz virtualnog tutoriala. Danas ćemo igrati igricu koja se zove Trials Evolution Gold Edition. Ova igrica je odavno, ja mislim, izašla za Xbox i PlayStation 3, ali ovaj Gold Edition je izašao za PC. Prvi deo nije izašao za PC. Kao što vidite, znači ovo je ovaj početni ekran. Imamo single player, multiplayer, track central, leaderboards, achievements, options i da izađemo iz igrice. Idemo single player. Idemo, znači stats. Tu imamo razne stvari, medalje, levele i tako to. Imamo garažu, tu je znači sva vaša oprema, možete menjati kacige, majice, šorčeve, rukavice i čizme. Ajde idemo go race, idemo crash county. I ajde neku za početak neku laku, ajde walk in the park, šetnje po parku. I imate ove razne motore, motor morate da polažete vozački ispit. Znači ćemo ovaj motor. Igrica je veoma zabavna, imate mnogo načina da umrete. Znači prije mogu da umrem sad ovdje odmah. Znači vidite kako. Ajde, mogu da umrem i mrtav sam. Vidite, imate toliko načina da umrete da vam prosto žao da prelazite misije. A evo, malo da prelazimo misije, opa. Kao što vidite, znači, verovatno je mnogo lakše da igrate sa joystickom, zato što joystick ima postepeno ubrzanje, to jest možete da odredite koliko ćete stisnuti dugme, a kod kompjutera to ne možete, to jest kod tastature, zato što čim stisnete on ide full i to je to, znači nema druge. Igrica je veoma zabavna, kao što sam već rekao. I igrate, znači 100% će da vam se svidi. Ja sam prvo mislio da je neka glupa mala igrica ali čim sam je malo krenuo da igram, veoma mi se svidjela. Čak postoji cijela škola koju je Ubisoft napravio, zove se Trials Evolution Academy. I tamo vas tiču, oh my god. Tamo vas uče kako da prelazite razne misije i kako da radite razne trikove kao što je bunny hop ili tako nešto. Znači, ajde da vidimo neke malo teže misije, mislim, ja sam broj ili tako nešto. Nemojte, ovo je dugo, ovdje ima dosta ovih. Ajde skije da vozimo, da li beš imam to? Cruise control nije, balance of power nije, UFO nije, sfera nije, Icarus nije. Freestyler, šta će da imam? Mislim da je ovo. Znači imate razne stvari, igrice je stvarno zabavno, mnogo je zabavno, da. Kao što vidite, evo vozimo ove skije ovdje. I ovdje je poenta da uradite što više okreta. I to je ovamo tapšu navijaju. Svebe mafijaš. Nema. O ne. Daj, uspi. To. Ne. Kao što vidite, igrica je mnogo zabavna, znam da sam rekao to 6 puta, ali ne znam šta drugo da pričam. Ima dosta različitih nivoa koji ćete vjerovatno 5-6 puta morati da prelazite, ne samo zbog težine, već i zbog užitka. Opala, kako se zove, kao što znate, igricu je napravio, to jest igricu je objavio Ubisoft, ne znam ko je napravio, ili je i on napravio, pojma nemam, nije ni bitno. I ovo je bio kratak pregled igrice Trials Evolution Gold Edition. Nadam se da vam se svidio, link za download će biti na našoj Facebook stranici. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!